Ka Reach Long Ministries kala pelong ya ka seminar ba shisngi bane kren halor kapang ki jing yasham ki samla bat ki jing ki kme ki kpa bade ka ne ka seminar la pelong ha KGP Assembly Conference Hall ha ka shitarek unailar ha ka ne ka sngi ki babon ki pat ba kamtam ki longkume ki lawan ban sngap bat sha skor bat ban ya phli jungmut halor kamat ki jing yasham ki samla bat ka benta ki kme ki kpa hakani kasngi nakaliang uba bayalam prang wan swet OC madan ting police station ulakran halor kapang ki samna bat ki kambe an kum gajing penyap breu gajing pen mensa bat kiwe kadba u reverend VTS langste ulakran halor kapang ki samna bat ki kam khate jing em Banangit bagani kadis kami sham kumne kolong banginong kum ki interventionist ki ban hakada crisis period na kapor ka baki ya yang ba mangingin don kendiat inong kami blue hakada kapor bagi lambalat kecil. Ngenpai ngiat katu kat ni nama mission yang mungkin kam kati jim nani kata suicidal behavior lifestyle. Kita ni list mo ngani mikal kita. Hendai katu kat ni kilong ba kita ni beriu kita im hakani ka kini kalau kong im ke bakon kati jim kalau ba kilong preoccupied ni perkhatang di sampai dunia. Dan ini teams ni kita sampai dunia. But in some community scene tayo kanila society ko lang parang siya nila pa post TV ibrio kiba let's belong dikta kiba rin manig suy yung mo sa citizen kiba but what ibrio ni krantang si pangki ibrio kiba manig suy kiba let's belong dikta what ibrio kiba lang preoccupied kani kiba berkhat tan tangi jual asin yung jisuru kalau begitu